таърих гувоҳ аст ки сарзамини тоҷикистон кӯҳандиёр аст ва ҳатто навтарин шаҳрҳо, навтарин маконҳое ки имрӯз бунёд мегарданд дар асл қадимтарин таърих доранд ва дар саҳифаҳои ин таърих фарҳанги ниёгони мардуми ноҳуфта ки дар тӯли ҳазорсолаҳо одамон, яъне он ҳунармандон ин ҳунарро офаридаву санъат сохта то ба фардоёни хеш нишонае бимонанд. имрӯз низ миёни мардум фарҳангиён хеле зиёд ҳастанд, ҳунармандон зиёд ҳастанд. онҳое ки дӯстдори ин фарҳанги воло ҳастанд хеле бисёр ҳастанд. мақсади барномаи кӯҳандиёр низ ошноӣ шудан ба фаъолияти ин аҳли ҳунар аст, ба ин ҳунари қадима рӯ овардану онро донистан ва дӯст доштан аст. дар ҷомеае ки мо зиндагӣ мекунем ҳунармандон кам нестанд. яке аз чӯб маҳсулот месозаду дигаре аз оҳан ва ин коргузорӣ ҳамеша дар рӯзгори мо ба кор меояд. устодона зиёев инсонест ки тамоми ҳаёт ба тарошидани асбобҳои мусиқӣ машғул аст. агар ҳангоми наврасӣ ин ҳунарро дар водии ҳисор аз падараш омӯхта бошад, имрӯз дар шаҳри душанбе кору фаъолият дорад. бинандагони азиз, айни ҳол мо дар меҳмонии устодона Зиёев қарор дорем ва ин шахси фарҳангӣ барои ҳар яки шумо ошно ҳастанд ва мо медонем ки солҳои зиёд аст ки ин шахс дар бунёди фарҳанги миллӣ, дар сохтани созҳои миллӣ дар кишвар фаъолият мекунанд ва аз волидайнашон то фарзандонашон имрӯз кӯшиш мекунанд то ин фарҳангро барои ояндагон нишон бимонанд. хуб усто, аввалан барои оне ки баҳри як суҳбат бо мо розӣ шудед ба шумо ташаккур мегӯям ва дар оғози суҳбат мехостам гуфта бошед ки ҳамин санъатро, яъне санъати тарошидани ҳамин асбоб ва навозиши мана ҳамин асбобро шумо аз куҷо омӯхтед? санъати дуторнавозӣ ва дутортарошӣ ин аз айёни хурдсолӣ ҳанӯз дар қалби мо ҷой гирифта буд. мо навозиши дутору дигар асбобҳоро аз пешвақтаҳо телевизион набуд, ба воситаи радио гӯш мекардем, завқ мебурдем. баъдан ҳамин санъатро мо ишқаш дар дил ҷой гирифту аз бас ки асбобтарошию мана нисбати чӯбтарошӣ ки касби аҷдодию бобогӣ ки буд, мо соли 1967 ба корхонаи Армуғон ба ҳайси шогирди созтарош ба кор омадем. ман 51 соли ҳамин кори мо мебошад дар ин корхона ки ба тарошидану сохтани созҳои мусиқӣ сару кор дорем. дар навозиши инро бошад ҳанӯз дар айёни мактабхонӣ ман аз думбураи падарам буд, дигар думбура буд, аз худорамати падарам
و گاه من می نواختم و بعد رباب می نواختم. پدرتون هم صنعتکار بودن؟ پدرم نه صنعتکار نبودن و چی گویم در همه آدم یک مشکلی های به وجود می بیاید. ایانی تنگ دستی مردم زیست زندگی خوب نداشتند و چخیلی که حاضر ژانر فلک چخیل مشهور است، ژانر جهانی را گرفته است، همون فلک می سراییدند. وقتی که از کار مانده شده می اومدن بعد میشتن اما دمرای منو بگیر میگفتن خدامتی کمپیری مادرم آورده در دستش میداد یک تا دو تا سه تا نوا می نواختن و بعضا غزل می سراییدن. یک تا دو تا غزل های اون وقت دیگر چیزا داشتن معنا و دیگر چکن این همه چی گویم فلک بود. آن هنگام یعنی هنگامی که شما با پدر خویش در ساز می ساختید شما در کجا زندگی میکردید و آیا همان هنگام در همون محله دیگر شخصانی بودند که به تراشیدن و که نواختن همه اسباب مشغول باشند؟ اون وقت ما در حصار زندگی میکردیم. من بچگی من در حصار گذشتگی است، حصار در کلان شدگیم. بعد ختم مکتبی 8 صنف 8 با شهر دوشنبه سال 63 من با خانش اومدم اینجا. در محله ما نبود، در این محله هم نیست. من از سال 63 من در همین محله سکونت دارم. اول با همراه با امکانم و اکای کلانم یک جا زندگی میکردیم. همین محله با خوازی هر ما جدا جدا زندگی میکردیم. لیکن اکم حافظی خوب بود، خدا رحمتی اکم بسیار حافظی خوب بود. اکو در حیات با ما در ایان جوانی کم با میخوردیم. البته که ما جوان بودیم ما با معرکه ها خیلی که جوانای حاضر در همه معرکه ها حاضر هستن ما نمیرفتیم، برای که ما همه خیلی تربیت میدادن که بچه جانا برای شما معرکه رفتن معنی است نمیروید. بعد لیکن بابا میگفتم که با واسطه رادیو گوش میکردیم. بسیار در دل ما همین خیلی بچگی خیلی ذوق کلام پیدا میشد. میخواستیم که ما هم سراینده شویم، نوازنده شویم. همین خیلی به مثل من استادان بزرگ خیلی من خدا رحمتی اکا شریف جورایی بود، ظفر ناظم بود، نورالله امین بود، بعد جورا بیگ مراد بود، من همین آدینه هاشم و من همین اینای نو تکرار شخصیت های نو تکراری که کی میداند که با بعد چند سال خیلی به دنیا میبیاید. در طول بیش از 50 سالی که شما فعالیت دارید طرز ساختن همین اسباب تغییر یافته است؟ بله، با کلی تغییر یافته است. وقتی که ما سالهای اول در کارخانه ارمغان کار میکردیم بر 100 و بعد سالهای بعد 10 ساله 15 سالگی کاریمان علاقه تعداد کارگرا به 129 نفر رسیده بود در همین цех اسباب‌های موسیقی که اسباب تیار میکردن. به هر یک استاد سفارش‌های بسیار کلان میدادن که همین عددی بسیار استحصال کند. صفت نبود، عدد بود، اجرایش نقشه ها بود، لیکن صفت نبود. برای این ما بسیار غصه میخوردیم. برای آن که ما علاقه موسیقی نواز بودیم می نواختیم میدونستیم که این چی میگوید، این چی اسباب است. برای همین بسیار وقتا پیشنهاد میکردیم که همین کارخانه ما را به یک کارخانه تبدیل دهند که نقشه های زیادتی نباشد و اسباب های با صفت شود. خوشبختانه بعد پراکنده شوی جمهوری سابق ما استقلالیت به دست آوردیم و به قرار مخصوصی حکومت جمهوری تاجیکستان سال 1991 کارخانه علمی استحصالی سازتراش در نزد وزارت فرهنگ تأسیس داده شد. امروز ذوق و طبع همون خریدارانی که به اسباب ذوق دارند دیگر شده است؟ با کلی تغییرات است. خریدارهای هم به دل پر میبینن خریداری میکنن. بعد این است که بعد تیار شدن سازها بعد مخصوص چی گویم نسترو چی میگن با روسی با تو که جور کننده همین آدمی مخصوصی هست که این اسباب های جور میکند و میسنجد از نظر آخران نقطه گپی آخران گفتی چیزی گویم اگر میگذارد و بعد در انبار برده میموند برای فروش. خریداران میرد یک بار دیگر کدام خریداری که باشد یک بار دیگر همون اسبابای ای نظر میگذارونیم در نزد وی مینوازیم. خودش نوازنده باشد خودش مینوازنده باشد، نوازنده ما وی مینوازد پس نظر میگذاروند با وی خریداری میکند. در طول فعالیت خویش با کدام از هنرمندان اصیل اسباب ساخته اید؟ سرکرده از محروم ظفر ناظموف
بعد اکای جورابک با جورابک نظریف قربان علی رحمانوف افضل شوی شودی عموما 90% حصه همین حافظان و نوازندگانی که حاضر فعالیت میکنند گذاشتن برای آنها ما ساز تراشیدیم و دیگر خدمت ها کردگی حاضر هم رابطه های خوب داریم کدامایی که در قید حیات هستند با آنها رابطه های خوب داریم داد گرفته ها داریم سازاشون برای تعمیر میارن یا که با سازهای نو پیشنهاد میکنن گوجایی که اگر شهر نوحیه‌ای که اگر ساز در کار باشد حتما با اون هنرمندان مراجعت میشود پیش که سازی چه خیلی ساز اگجو ما گیریم که با طلبگوی جواب باشد. ما با استادانه در محله بوستان دو ناحیه شاه منصور صحبت نموده به خاطر از کار او و همکارانش دیدن کردن به کارخانه ارمغان آمدیم. چون وارد کارخانه شدیم همکارانش مشغول دایره بندی بودند. پوست تر دامونده تر میکنیم بعد تر کردن پوست گرفته با سایش کرده میمولیم که برای که پوست تا چندی که ملایم شود دایره در کشیدن پوست خیلی آسان میشه و پوست نصب در بالای همون سلای دایره خوب میکنه. پوستی چیزه؟ این پوستی گوه پوستی گوه انا با پوستی گوه پوستی غفصی بعدش نمیشود برای که پوستی غفصی بعدش صدای خوب نمیته. همین طرز بستنش چند قدر وقت دوام میکنه؟ بستنش این بستنی در تمام میشود در بود میکنیم 15 دقیقه 15 دقیقه در مثال ما کورچه تمام میکنیم. چند قدر وقت باید همین گونه باشد همین گونه ایسته؟ اول ما یه وقت که ما تو دوره که پوست که کشیدیم اول پوست چی حالتی که حاضر هسته همین حالت خطی دوره میسته برای که گیردی سالا اول باید قاق شوه یا همه شوه همه وقت مثال قاق کرده میشوه که یکی برای هم طرفی این طرفی دوره جای همه جا قاق شوه برای که وقتی یک جای قاق کشید دوره رو که وقتی که مثال دوره چون مثال در علا دوره رو قاق میکنن یا در پروژکتور قاق میکنن این خیلی دوره برای که همه یخی قاق شوه که هسته دوره در پوست میفره ما به همین خاطر ما اول میمونیم یک سوتکه دوره همه حالت قطعی قاق میشه اول گیردی ساله رو ما قاق میکنیم گیردی ساله که قاق کشه خودش که گیرید بعد سونی با پگا بعد دوره رو به این حالت مونده قاق وای میکنیم حتی وقتی در اون حالت همه قاق کردن با ما یک لطه رو در آب تر میکنیم این حالت هم میشه که همه حالت قطعی میمونیم دوره رو یک لطه رو در آب تر میکنیم در بالای همه پوست نام داده میسه که اینجا قاق نشود اول گیردی ساله باید قاق کردن نکنه.
дар ин макон ҳар нафаре ба кори хеш машғул аст. яке тор метарошаду, дигаре рубоб, яке асбоб ранг медиҳаду, дигаре баҳри кор чӯб интихоб менамояд. дар дасти ман асбоби соз инам яке аз асбобҳои қадима аст. асбобое ки бисёр садои нафиси хуб дорад. ҳозир ман ҳамин асбобро тайёр карда истодам. асбоб дар чанд мамлакатҳои масалан ҳамин берун аз мамлакати тоҷикистон ҳам истеҳсол мешавад. дар масалан ҷумҳурии ӯзбекистон, ҷумҳурии афғонистон, баъд ҷумҳурии туркия ин асбобҳо бисёр истифода мебаранд. ин асбоб дар ансамблҳои ман ҳамин ҳозири ансамблҳое ки дар мо вуҷуд дорад дар ҳамин тоҷикистон, дар ҳама ансамблҳо дида мешавад. аз ҳамин чӯби чанор сохта шудааст. чӯби чанорам барои ҳамин асбоб бисёр қулай садои хуб дорад. барои ҳамин мо аз ҳамин чӯби маҳаллӣ истифода мебарем. аз чӯби тут, зардолу, чормағз ина истифода кардан мумкин. вақте ки ҳамин чӯбе ки мо дарёфт мекунем, ҳозир чӯбёвиам бисёр қимтар шудааст. барои ҳамин дарёфт мекунем. агар тут дар дастмон ғалта мо тут истифода мебарем. агар тут набошад масалан чанор истифода мебарем ё зардолу ё ки умуман аз чӯбҳои маҳаллии худмон аз ҳамин 3-4 намуди чӯб ин сохта мешавад. ана ин дасташ аз чӯбҳои бирёзҳои Россия, аз Россия мебиёранд. мо азбаски камтар чӯби сахттар ҳаст ва қувваттар аст, мо дасташа аз замин мекунем. ана косахонааш ман аз инҷо пайванд дорад. косахонааш аз чӯби чанор мешавад ё ки аз чӯби тут мешавад. ман дар як моҳ тахмин аз 5 то 7 дона аз замин истеҳсол мекунам. барои кам барои чи аст? барои он ки сифаташ хуб биёяд, барои сифатнокушинағз биёяд. барои ҳамин камтар истеҳсол мекунем. ҳар моҳа як моҳ ина тарош мекунем, ина 2 моҳ қоқ мекунем. 2 моҳа пештараша истифода мебарем. ин 2 моҳае ки нав тарошида мешавад, иниш қоқ шуда меистад то истифода шудани ин 2 моҳи пештара. ҳунари асбоби сохтани ина ман соли 77 ба ҳайси шогирд ҳамчун устои маҳаллида ба ҳайси устоҳои маҳаллие ки дар ҳаминҷа устодо кор мекарданд, мо омада аз ҳамин устодо шогирд истода ҳамин касбо омӯхтем. ҳоло он ки ман бобом устод касби бубугӣ аст, бо омада ба ҳайси ҳамина ман шогирд истода ҳамин касба омӯхтам. агар усто навозанда набошад ба фикрем ки беҳад ин асбоби сохтаи вай ҳеҷ касам намегирад. ҳар як чизе ки сохта мешавад вай усто бояд аз назари хушавал як бор гузаронад ки уна сохта, ура навохта, пардаоша нотавӣ ҷобаҷо карда, баъд ура масалан амборда метиканд ва амбор баъд фурӯшда мекунад.
дар ин макон мо ба кори ҳунармандон ошно шудем. қисми бештари онҳо ҳунармандони асиланд ки солҳои зиёд ба асбобтарошӣ машғуланд ва имрӯз дар синни нафақа низ кори хешро дӯст медоранд. ҳар як ҳунарманд бо дӯстдории ҳунари хеш мехоҳад як нафаре аз наздикони хешро ба ин ҳунар ҷалб намояд, то ин кас аз миён нараваду ба насли дигар ба мерос монад. санъат нишонаи таърихи кӯҳан доштани ҳар як халқият аст ва ҳунармандон бошанд онҳое ҳастанд ки ин санъатро аз як қавм ба қавми дигар нишон мебаранд. яъне аз кӯҳантарин диёр то навтарин диёр ин санъат вобаста ба ҳунармандони ҳар як давру замон аз насл ба насл мегузарад. ва имрӯз чун шумо шоҳид гардидед, як оила гӯем, як гурӯҳи мардони ҳунар имрӯз дар кишвар фаъолият мекунанд ки бо сохтани ҳар гуна аз ҳамин гуна асбобҳои мусиқӣ санъати қадимаи моро то ба имрӯз оварда ва худо кунад ки ин санъат то наслҳои баъдин бо ҳамин ҷавононе ки инҷо кор мекунанд нишона биравад. зеро санъати мо қадимтарин санъат аст ва донистани он барои ҳар яки мо фарз ва ҳатмӣ аст. ای گلی نورست آخر بلبلان را سوختی، سبزه و سه برگه و آبی روان را سوختی. روزی نومیدی برفتی با هزاران اشوه، ماهیان زیر دریا جانوران را سوختی. روزی نومیدی برفتی با هزاران اشوه، ماهیان زیر دریا جانوران را سوختی.
سوی صحرا میروی بحری تماشا میروی سوی صحرا میروی بحری تماشا میروی عاشقانی خسته و به خانمان را سوختی سوی صحرا میروی بحری تماشا میروی عاشقانی خسته و به خانمان را سوختی یاری بینندگان عزیز زیر انامین یک صدای فوران برنامه نوبتی کهندیو را به پایان میبریم. در نوشته آمده است صادقانه عاشق باش و خالصانه رفتار کن. شاید فردای نباشد و یا شاید فردا باشد، ولی عزیزانی که تو را در بر هستند شاید نباشند. تا برنامه دیگر شاد بمانید.